Mga kapuso, sanglit bago pa ang pagsunod nato sa bagong tuig sayron ta ang mga posibleng mamahimong patok sa fashion ingon man color nga moangay kanimo karon tuiga. Alang niya na atong makauban ang iladong fashion designer dinhi sa Cagayan de Oro City nga si Hil Makaibay. Hello Hil, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karong bagong tuig? Hello, Cyril. First of all, I want to greet everyone. A pleasant morning, mga kapuso sa Mindanao. And I'm okay naman, Sai, no? Hilo nang una, kickstart na gayod ang 2022 karong tuiga. Unsa ba ang mga fashion trend nga mo dominate karong tuiga? Okay, for the fashion forecast for 2022, it's all about craftsmanship, yung construction ng damit, no? Vintage is back, no? It's basically, but vintage now is more on the trophy finds kasi it's more on the freewheeling side eh. And it's more liberating. Hil, how about sa mga lalaki, unsa ba ang mga estilo sa casual, formal ug uban pa nga setup ang mamahimong uso? Ug syempre, unsa ba dapat ang timan-an aron in gihapon ang imong fashion? For men naman, it's not much, no? For menswear, it's more on the classic and relaxed fit. The loose clothing, no, yung parang hindi na siya masyadong fitted, it's loose now. Not more on the shape but on the function ng damit, no? It's free dressing. Yung big shirts are back, no, for men, no, yung mga ganyan. Hila atong isgutan ang mga babae, unsa-unsa ba nga mga sinuotan ang posibleng musikat karong tuiga? So 2022 for women, the joy of dressing has moved into a new sexy trend, no? You can see it naman now, it's starting naman na may mga 60s na parang vintage hemlines, yung mga mini skirts, yung mga sexy shorts, no? Yung mga midriffs, it's there naman eh. It's being used naman. 2022 is the year of the tiger. Karong tuiga ba unsa nga mga colors ang muangay o makapa-attract gayud sa mga tawo? Unsa pud ang sekreto aron ma-maintain ang imong pagka-good looking sa pagsubay sa color trends? Well, for 2022 kasi Pantone suggested a color of the year. It's called Very Perry. It's actually Pantone kasi created a happy color, no, based on periwinkle, no. There's periwinkle kasi dati, and they recreated it again. It's lighter, no. It's lighter now than the periwinkle. It's called Very Perry nga. Tapos their objective kasi is to show positive to show a positive vibe, to create a positive affect with its new tone. Siyempre, Hil, taliwala pa man niining tanan, unsa ba ang imong matambag ngadto sa itong mga kapuso nga angay timan-an aron presentable gihapon sila bisan pa man nga di makasunod sa uso? My best advice would be just to wear what you're comfortable wearing and wear something that's functional also. Tapos, in terms of shopping, you need to be very cost-effective to save and be sustainable. And most importantly, everyone should be and stay safe when you go out. Daghang salamat, Hil Makaibay, sa oras kay mong gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko daghang natunan ang atong mga kapuso. Happy New Year og amping kanunay. Thank you then, Cyril. Kini ang At Home with GMA Regional TV.